Бул жерден кача албайсың. Бул жерде мендей жоголгон кыздар көп. Мен эле эмесмин. Баарыбызды бул жака мурдап алып келишкен. Жанагы жоголгон кыздарды сен териштирип аткан турбайсың. Ошолорду азырынча чукуп эле турбайсың. Эми ал казандан чоң адамдар тамак жейт. Сеникилер тамак жейт. Меникилер тамак жейт дегенди. Түшүнүп атасың? Квартира боюнча жаңылык барбы? Болдучу. Токточу. Айтпадыңбы болот деп? Зонага переброс кылабыз. Ооба. Кеттик. Кыздар шаарда жоголуп атыптыр го. Жаңылыктардан көрдүм. Ошолор эмне болду? Табылдыбы? Ооба, азыр ошонун үстүнө иштеп атабыз. Кандай адашып калдың? Академияны бүткөндөн бери дайыным жок го. Приказга кайка чыкты. Сен кимсиң? Кандай жайымсың? Азыр астында кароочулар жок болот. Кыздардын баарын чогултуп качкыла. Пацаны, а чё шеф нас собрал? Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Короче, полный багажник. Этот майор кордоны поставил, прикинь, на трассах. Думал взять нас. А мы, короче, по проселочной ушли. Ты как всегда, бля. Красиво сидел. Да, есть момент. Пацаны, а чё шеф нас собрал? Не, у меня девушка в кабаке ждет. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, братан. Шеф. Баары эле чогулду. Тынччылык эле, братан.
Алмас, болбойсуңбу? Не жоголуп кеттиң? Баратам. Телефон рутиняч. Давай. Кеп отпаттан. Бул кимдики? Меники. Паролуң айтчы. 3008. Булчу. Меники. Не, паролуң жок. Жоқ. Не. Боксерсың ба? Ооба. Бул кимдики? Сенин да паролуң жокпу? Жоқ. Бул эмне? Сүрөт. Муну эмне тартып алдың эле? Сиз burada отырган бир дос балам эле өткөн. Ишеничтүү эле болом. Иштеп турат. Ишениңиз болот. Ишенсе болот, э? Болот. Ишенсе болобу? Но. Иштяк. Иштяк. Сука! Сука! Сен білесің бе? Білесің бе? Ушул сүрөттү жөнөтүп койгонуң үчүн эмне болот я? Сука! Білесің бе дейм? Мен ушул сүрөттү мен Мехиттин телефонун көрдүм. Сука!
Жүргүлө качтык. Эшик ачык. Баары азыр жолушта отурушат. Каяка качкан? Булар биздин жылаңач сүрөттөрүбүздү элге жайып салбайбы? Эй, эмне деп атасыңар? Өмүр бою ушул жерде отура бересиңер коркуп. Тагдырыңар эмне болот? Тур бас кеттик. Эй, биз эч жака барбайбыз. Жакпаса кет узун. Анара жүр. Качтык. Апаң сени издеп атат. Анара жүр, кеттик. Анара жүр. Качтык. Кеттик. Куда? Вы чё? Анара кеттик. Эже, туруңуз, Эже, туруңуз. Алай, мага кирип кетчи. Шеф, мен Кирип кет дейм. Отур. шеф, Отур, Талай. Отур. Тоқта кеткенші. Баяғы дайынсыз жоғылған қыздар қаяқта екенін тақтадым. Қылмысқа шектеулердің барды ошол жақта. Басышыбыз керек. Талай. Мен ошол боюнча чакырдым сени. Мага жогору жактан телефон чалышты. Ал ишти башка абдел тергемей болуптур. Сен барып ойлогой. Шеф, мен бұл группаны жарым жылдан бeri разработка алып жүрмін да. Арасында менің ішім бар. Буйрук ошондой. Шеф! Талай! Берші Талай. Мен сени түшүнүп атам, Талай. Бирок сен да мени туура түшүн. Пенсияга аз калганда тынч эле жашайлычы. Бара берейін бе? Бара бер. Бұл қатадан. Көчіп кетшіміз керек. Тез арада! Түшіндің бе? Братан, қарасың? Қыздар қашып бартады. Қасыңа! Қырмамайсыңар ма? стоять, дугал мороз!
Әке, не oldu? Жылдық бұл? Уақыт дәл болып қалды. Тоқтатыла деген бұйрық келді. Бірақ арасында сотруднигіміз бар. Такой кетті қашты. Старший следователь по особо важным делам ГКМБ Хапаров. Вы задержаны. Покой. Алмаз, сенсің бе? Вот так. Мен. Алмаз, не қылғаның? Таке. Мені не қылшын керек еле. Мені зәктейді. Мен де зәкті кем жұмысқа алады, таке. Сен. Менің охрана агентством бар деген кешені отасың ғой, таке. Мені жада қалса, дүкендегі охранаға да албайды. Атасың ба? Мына мен, таке. At! Atpaysın mı?
бирок билип кой, таке. Мен сени балаңдын өкүл атасымын, таке. Ошону билип кой. Алмаз, тукта. Атамды отам. Тукта! Тукта да отам. Жок, таке. Атам. Таке. Таке. Тукта да отам. Алмаз! 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 Ноги. Шире ноги. Çok ya. Тоғызда бармалды. Бірінші қашты, бірінші айтпаған ұқсатыр. Да, жақсы. Тезірек толтырып тұрап кеткелечі. Жарайды. Верни, пожалуйста. Первый, второй, третий повернулись, стали. Фамилия, имя, отчество. Султан Ибрагимович. Число, месяц, год рождения. 05-05-83. Фамилия, имя, отчество. Автовеков Канат Аманович. Число, месяц, год рождения. 3 декабря 90-го года. Фамилия, имя, отчество. Батырханов Айбек Маратович. Число, месяц, год рождения. 31.05.86. Все, есть. Есть, да? Есть. Все, развернулись. Живее разворачиваемся. Следующий. Фамилия, имя, отчество. Шаржиев Тлек. Число, месяц, год рождения. 28.07.89. Фамилия, имя, отчество. Исаков Вазим. Число, месяц, год рождения. 07.06.87. Фамилия, имя, отчество. Аюбов Шайбек Асланович. Число, месяц, год рождения. 15.07.1997. Есть, да? Есть. Все, развернулись. Следующий. Следующий. Фамилия, имя, отчество. Абдулдаев, Байтик Абдулдаевич. Руки за спину держи. Число, месяц, год рождения. 27.01.90. Фамилия, имя, отчество. Исмаилов Эрик Адамбаевич. Число, месяц, год рождения. 26.05.95. Есть, да? Есть. Разворачиваемся. Разворачиваемся. Фамилия, имя, отчество. Разаков Талант Кадралиевич. Число, месяц, год рождения. 02.04.92. Есть? Есть. Все, пацаны, порасчитай товары, нахрен будем открыли. Ноги, блядь. Ноги шире, блядь. Все, берген открыли. Эй, гильцы! Тайган сериалынын даамдуу дөмөрчүсү Буфет маданияттуу ашканалар тармагы.
Мына следы от тут уже еді жаспай. Мында жаспай. Пышақ бар екен. Мында жаспай. Темірлан, пышақ табылды. Мага да беріңізші. Такой ке. Қармат үшін барын қармадық. Мен бір сұранышым бар. Әтер. Мен жашыруын іштейім келмейді. Мені қайра қызматқа алып келмес бе? Өкөсі напарник болды. Кабинеттің ключі. Жаман өзөрсүң эт алай. Ушунчалык резонанс болот деп ойлоп турмун. Шеф, мен айтпадым эле. Арасында жашырын адамыңыз бар деп. Ошол жигит ушул. Академиянын бүтүрүүчүсү. Бизде бир бош орун бар эмес беле? Атың ким? Абай. Ақтан. Жетші талай. Сөйлешіп келелші.
Кандайсың? Жакшы эле. Өзүң кандай? Өлі опасный қыз екенсің, е? Не болып кетті? Бұл сені ұмытқаным үшін. Кешіріп қойшы. А кешірбесемші? Не қыласың? Кешірбесең. Қайрам ұмытып қойым ғой. Ордатып жатам кимге жаштыгымды, улгайды сени көпкө көрбөй көзүм. Көдөндү жарып чыккан үшкүрүккө, окшото берчү болдум өзүмдү өзүм. Мен үчүн сени сүйбөй коюу күнөө, бакыт деп сени мага берген дүйнө. Сенсиз өткөн өмүр жалаң арман, сенсиз өткөн күндөр бары жалган. Мен үчүн сени сүйбөй коюу күнөө, бакыт деп сени мага берген дүйнө. Сенсиз өткөн өмүр жалаң арман, сенсиз өткөн күндөр бары жалган. Ордуңду толтура албайсыздай күкүк, муканган күкүккө да убал керек. Мендеги сүйүү менен бул тагдырда бактысыз болууга мүмкүн эмес. Мен үчүн сени сүйбөй коюу күнөө, бакыт деп сени мага берген дүйнө. Сенсиз өткөн өмүр жалаң арман, сенсиз өткөн күндөр бары жалган. Түгөн күн келет менин күтүп жүрүп, күтүүдөн кетти айлам күйүп. Кагазды өрттөсөң да гүл калат, жүрөгүм гүл калтырбай күйүп жанат. Мен үчүн сени сүйбөй коюу күнөө, бакыт деп сени мага берген дүйнө. Сенсиз өткөн өмүр жалаң арман, сенсиз өткөн күндөр бары жалган. Мен үчүн сени сүйбөй коюу күнөө, бакыт деп сени мага берген дүйнө. Сенсиз өткөн өмүр жалаң арман, сенсиз өткөн күндөр бары жалган. Бары жалган, бары жалган, бары жалган. Ömrüme biri gelse, biri geçse, özgürlüğü köp nerse, özgürlüğü köp nerse, biri gelse, biri geçse, biri gelse, biri geçse, özgürlüğü köp nerse, özgürlüğü köp nerse, biri gelse, biri geçse, biri gelse, biri geçse, özgürlüğü köp nerse, özgürlüğü köp nerse, ömrüme biri gelse, biri geçse, biri gelse, biri geçse, özgürlüğü köp nerse, özgürlüğü köp nerse, biri gelse, biri geçse, biri gelse. Eskizdi, mamileni tez kespi, var meni çıkırı çıkı, deviç cün ant pejimni, yersin üçün tegirengendi, kadalan böyle koyç, hazırınca çok ne biringdirdi, yerkelebi turç, cumoyç. Men jakşı sen jaman, sen jakşı men jaman. Egirde maga mende adam gezikse menega sözsüz jagam. Oylu anan geregi jok maga sadagam. Hazır düşünbösüң janatan. Ak dizdeymen qaradan, jol mına baratam.
Мына музыкага эзилгеним, угарманымда элим менен, аткарып беремин аккандай терим. Мына музыкага эзилгеним, угарманымда элим менен, аткарып беремин аккандай терим. Кармандык төш белгиши менен милициянын майору Касымов Талай Аманкулович сыйлансын. Мен! Жолош полковник, милициянын майору Касымов Талай сыйлык алууга келдим. Милициянын лейтенанты Исаков сыйлык алууга келди. Ажырына жетейиндиги дейин талаға тоқтатышты. Тоқтатканда артынан бирөө бычак такады. Сегиз эл сом болду. Эй, чал. Жашаң келсе, бұл күнді ұмытып қой, Молодой, медаль живойсың? Журналист қыздың номерін алып алдың ба? Татнақа екен. Свидание шақыру тұқшыды. Bir таксисті тонап кетішіптір. Ты не ол такой ке? Сен әртісің бе? Тиктоктар блогер болып кет анда? Қандайша? Сен қашан көрдің еле? Опера интервью берген. Үч бала екен. Мойнына бычак тақап, акчасын, сепочкасын, телефонун алып, машинасын айдап кетип калышыптыр. Машинага ориентировка берилди. Ооба. План перехват киргизилди. Көзүңдү аччы. Брат дейм. Турбайсыңар бе? Не тұрасың? Көріп салма.